чыгылатыга жогуска коракка кый биен зылы дыбырыска үгөскө колой бут республика мастер дегетер абсолютный чемпионата ытылынна. Бу курактагиге 94, 95, 96, 97 арлаха республика үрдүөлетинде мастер дагачылара кален көк көсөрөй болуктарына быйылгы жылга бу республика абсолютный чемпионатын баара курактагиге ким барда Виктора көңүл болбута, анан бу республика абсолютный чемпионаты 16 кален кеттенилла. Итин таханан 6-12, оны 7-12 кирады янактарга быйыл республика физкультурна хамсахан тирилибите 7-15 сылгарынан 6-12, 7-12 кирады янактарга анал курактаги тылынна. 6-12-ге 13 кегетинна, оли хиттен 6 спортмастера, 7 спортмастера кандидат, 7-12 кирады янактарга 11 кегеден кетинна, 6 спортмастера, 2 спортмастера кандидат, 1 Рах Оленек улуғыттан бастығы спортивный разрядтақ ол кәрін кетінна. Онтын бұл құрақтайыға 6-12 әттен тök келеді янақтарға анал ұғырынан республика аспид сезонын үрдігі рейтінен мастарда ачылы кәрін құрақташтылар. Онтын бұл республика абсолютный 16 кейттен ағыға спортмастера, 5 кей спортмастера кандидат. Вопсая түрден мастарда ачы кәлін Төвінчені кей тауырған ол бұт үйгетігер республика тауған асылла абсолютный чемпионын бағасырға көрез бұл жастылар. Сәребей бұғытынан бұл күшті ақтар түрдіс құруқтан сағылан ұтырды керестілер Анатолий Байшев, Николай Колотко. Білден тұрар бұл Николай Колотко қыртайы бірейгер бұйыл ұтып көлге сәтінеге ұтылы бұт ұлыған түйілгеға Ран юрингерик олаттан кірін көттен абсолютный чемпион болан мастер дегетін тұла кәпсәне мастер деге интереген олғанлық үддетті ол дәхін болу Николай Колотконы каяқтырду, Николай Колотко абсолютный чемпион болуду, Анатолий Байшев, Владимир Шарин, Евгений Сипсев, Николай Колотконы тахайда кейсияқтырай атын олаттар күрі бұл үлін кәлін төсүйіге республика абсолютный чемпионын олар күрақтайы қанығыр олы ұлықтырай ден бәтәрбә жоннор республика расмын ұқтырығыр кәтәйін көрді бет. Онын бұл Анатолий Байшев, Николай Колотко, Анатолий Байшевтің өтік көлге кейсен тұралар. Онына абсолютныйға ме сәребей бұғытын самай бітегер жоннорын барытын қотуталан. Онына Николай Колотко бастай күріпқа Петр Савины 2-1 ақсанын қопыта, онтан Увайын Афанасий Савины 1-0-ға Николай Колотко тұғытығар. Онтан Александр Захаровы ме Томповолын білейін Саха государственный университетін тренерін өз күру көті өспеті онына финалға Анатолий Байшевы күтті 2-0 саны кәйін тұрар. Онтан Николай Колотко білден тұрар бұл мастарды үтігер үтілерді рахирге, үтіккөлге тиерігер Анатолий Байшев, Евгений Сипсеве онына датын мастарды хачылар барытын білен кенер қайдақтарды ғыларын барытын үйретен кәлбекке бәйті-тірінен 2 ғыл болды дейін мастардығытының ұқсанын қыралан жарықтан мұқ көттен. Онта күйіс өттінен кені силовой тұрой бория республика чемпионы рекордсмена. Оның бұл тұспа көрін боларын бұғытын техника, тактика, оның ұты опсай мастардығыты чувствую ескетергері кені қыралан жарықтан әрәті біттен. Онтан Анатолий Байшев өтік көлге тия бейдері көрбіті бұл Николай Колотко ден ол бары біттен. Онтан бұл қалбыт бірейгі бұл қаратайы бірейін кәнеттен Анатолий Байшев үрден әршілен ана мене Николай Колотко әршілей болуқта жәрі еккестарды оққа көрдігітті Анатолий Байшев олан төрі барамызды. Шот бірге болла Анатолий Байшев Тауын төс Аллах қадя Платон Прокопьев тұтырыта тақсы етігер қайдақта құрдық мехелене бұл Платон Прокопьев көрәрі жүкіске көрітігер бүтін ипподром үліті өбістері кейіне мұнысты бұта. Оннан Анатолий Байшев Платон Прокопьев ағуын 2 келелі ақай, 110 келелі ақайны қайдақ көйеға ден. Ол оны су оңырын 15 Аллах амия бұды бір есқа Платон Прокопьев көйен әлбақайны соғытан тұрар. Біле Николай Колотко яғына 110 келі, Анатолий Байшев яғына 90 келі сүрді. Оппа, бұл манна сүрді әлбақ мөккір болы ғырытта. Судиялар, осыны көрәтшілер бұл манна Николай Колотко көйді ден бұғабыран рақтан көрдіққа. Олғынан барын судиялар, чуғас тұра судиялар самы сөпке сығын алауыттыры бет. Николай Колотко түйірі бар етігер
iki trener mastın iki tağa iki araqsa hıcıvıt momenna abet. Onun sucuğlar samı söpkö sınırlanları sporuna gen tördüğün tardığın abdullah. Okka ja 2-1 aksanından Nikolay Kolotko kayın horunna. Manna Dehes kurukka Nikolay Kolotko sanyamıta. 6 kurukka Vladimir Sharin. Vanna Nikolay Kolotko. Bilen torabo tutmuşlar передача var kurakte hayda var bütün bütünlük ködere sürda ustum beyat ediyor. Onun tam bege bu Nikolay Kolotko, Anatoly Bayshev, Vladimir Sharin'e, Evgeniy Shevchev getta ki seren tolur ködere atıyor. Bu tardığıyla kuras bu cehila hayda var bıtırın. Vladimir Sharin Nikolay Kolotko'nu getta tekrar kurakte utartaki sentrallar absolutnega. Onunla 2-1 sanılan Vladimir Sharin katlarını turar. Otuzdan tutan varan 2 stardı gidiyor olak tuğru tardan alan turar. Birigin emeğe bastığı herebeyi boyutmayan Vladimir Sharin otuzdan tutta. Nikolay Kolotko sekundanın Robert Dulin'den tabarıya kalan manna kuraktaşta. O günün varan Evgeniy Shevchev'e bastığı kurukatı vespite. Onunla Andrei Sidorov'dan tatlı oluver katlarını 2 kurukanı tutar abita. Robert Dulin yine komis mazberiye kalan kuraktahan turar. Vladimir Sharin küçtayda hakim rehiger bu kuraktahiye bilenlerin kıttı batağa. Anam binen Nikolay Kolotko bilenlerin bu Vladimir Sharin Blaton Brokop'u yaptanım Blaton Brokop'u bindik. Okka 1-0 Vladimir Sharin tuatigar. 1-0 Vladimir Sharin tuatigar. Jatın canım koronaları canlar yürüdüler 1-0 Vladimir Sharin tuatigar vallahi. Юрбай толон қойнытугар басты группа Николай Гурьянов кытта Владимир Шарин эме утарта түбәһен тураллар. Николай Гурьянов эме силовой тройборынан жарыктанар. Максим Гурьянов екі трой брата, то Максим Гурьянов силовой тройбори андайды чемпионы. Чүй сүббе келеле ол кытта Юрба басты группа түбәһен баран 2-1 аксана каян турар. Ол көнеттен финалга Блатон Брокопе ва Афанасий Савин 2-0 аксана котон чемпион үдүгатынан турар. Onunca Vladimir Sharin sürdeğen tutar, balayda tutar, tarbaq bazbar ola, tutan baran jandarmer tevhiti güne biyata utarı tuğru tardan olar idele ataca. Onu bu hirege Vladimir Sharin tahttan tuttar jere Nikolay Kolotko tardar. Dolguyor boluk taqıt, yere Vladimir Sharin kadarı topu kurdu valla. Kaşot bir valla, bir valla. Ya Moskvada kadar ete Karatay bir yerime bastan kallaha bu silovay trойборының директоры болаттар. Bütçümlere Ünite Kostajer tüccar dağını bütçü barbat bütçümna bolаттар ден kadar bastahanalar bağları da. O günün bara Nikolay Kolotko bu master değer kadar sportivna karakterde master değer sütü her müdahanalar ol buhlaq. Kadar xama hajaran tuğru tokuydu hajar kurdu kadar halay bu kurumna kurdu. Karatay bir yer Anatoly Bayshev gıtta tardarıgar çeregin bara hacıbıta braskayın bar buta onu haddaraja aha diye kurdu kana bıstahana kiren as buta o gambaran o sana karakterde bu master değerine küçük jarıktanım jen kuraktayi bir pütüngenne kapsete hacıga nedir o sana beyde süddalekkey canı gıtta süddan elekeydi kapseter Herhalde master değerine getirir Türkiye'nin kitle yakına okka 2-1 aksana Nikolay Kolotko kayda. Bu kanetten Anatoly Bayshev Evgeniy Shevchev'e tatar disputa o gana baran Evgeniy Shevchev küçtayda hakim regen Anatoly Bayshev 2-0 aksana 2 toqadan turar bu da herege 2-0 aksana Evgeniy Shevchev katta. Evgeniy Shevchev'e пока kimdana utarsını oğralik Robert Dulin iti bastıkı kurukka Bazı epidem vurduk absolutne kavan altta keye kıttınıllah. Evgeniy Shevchev, vanna Nikolay Kolotko. Ya kıyı duvarahigar. Tövünçene keyim unyuhunna. Tuğ bar sidiyene barata keyinen tuğalla. Kuraktahi südda hunu barda. Hasar duvan çastan keye biya sahadile biyete hoq barda. Jan tuluyam buluyda çuy tehürgene araksı bakı gördüler. Nikolay Kolotko, vanna Evgeniy Shevchev. Karatay Брейгер, Николай Колотко, Владимир Шарин, Анатолий Байшев, кай бүтін кәнне, Афанасий Савин хоп бүтін кәнне, яны Евгений Shevchev, Николай Колотконы кыйыду, кыймаду ден,
Onu Evgeniy Sipsev onu güçterde hakemleri absolutno iga Anatoly Bayshev Qotan Kırgızistan Evgeniy Sipsev Nikolay Kolotko'nun Kişidudin Hanaveskate Rostorundan Tengner Yahanlarına Nikolay Kolotko yahana 111 kilo Evgeniy Sipsev yahana 102 kilo Anatoly Bayshev yahana 90 kilo diyebilirim şürbek ile Nikolay Kolotko Uyağın olağan bilden turar şürbek ilegen balay dədbək manlıqten jandırgo bəyət tonu düy boluqta xununa Anatoly Bayshev ruhunun da kıra oğunan baran haydaqta kurduk güçta utarsın orada ete ühüstarda etiger tüyre var etiger ari bu qana satağa Anatoly Bayshev kene tuluyu bu tebete ollar Nikolay Kolotko'nun tüyre var ara qal bu tebet gelin boğulan büktütün genne hınalı taqqa bu kören olarak canlar bu yerde aktığını tülüyorduk güçte olatır otardaki sildiriger bu tardıhır mahı hadara tuğra приспособления terelon rohayın manot tutullar gına olatır tuputır gına çediğin kamanda ühe dolara da kiranalar gına diyen o gına baran hite haydaqtani tekniçiski tabulluğu okurduk jara Evgeniy Sipsev tahattan tutta Nikolay Kolotko tuttan tutta jara Evgeniy Sipsev tutar Tuğra kaman bir bitiyer Nikolay Kolotko tuğra tardan olarak keyte kamsahına mütçü pata bin olga Nikolay Kolotko tuğatıyor balaca dolguyu latta Anadolu bilgin Evgeniy Sipsev tuttan tutuqta Evgeniy Sipsev bu Anatoly Bayshev'tan atına Anatoly Bayshev tarda stile взрывной тягалах Атакалы стилля мастардачы, Евгений Сипсев үксүгер тутан эрен көмүскенер стилля мастардачы. Билен турар ити урохаданы, уаданы инде септи бер. Онтан Владимир Шарин үксүгеринник тутан эрен жондорун сөйдү болны таттыры тыгын баран бәте толуен баран тура тардырыдылаты. Жара 2 старты Евгений Сипсев, Николай Колотко. Жабарыга жолары булукта койт Евгений Сипсев. Evgeniy Sipsev hadaraya ayağın tübete bәтин декил grup oldu. Nikolay Kolotko'nun hadara okkay bu yürü bitiyor 1-1'ge valla. Evgeniy Sipsev tuğradardan Allah. Jattığı içinden canlar ıhı manna oladı var siya dorgu olardı. Bilden turur. Şot 1-1'ge valla. Manna horok pesimiz dergeli bu yerde ırkan kenge manna olağan tühülgen. Tuğuna teriya tegin diyetçiler. Bar bolaçılar. Olganan baran. Bu manlı dön yürütün bahar. Sigarahan bulu diye hanıvut. Kaydaktahtağını garahan kemler bulular dön yürütün bahar kaydaktahtağını matiyanıvut. Önce bu manlık tühürgeler halkadan bara turuqtır ediyen. Bu kemge andız bu master dehirecek uske korakı bol bata. Manlı süz qaraktağ Dobakka Respublika Çempionatı. Tenge bolu turar Sakava ederlerge veteranlarga meyek biskutturun 97-15 yılı garanan ulağan tühürge bolu turar. Boksörler emiye komandayı kubak ütülle turar. Ammağa bihatı bu tustup Nikolay Zakharov Sakhaça biyen sılgarınan emiye ulağan tustu tühürgeti ütülle turar. Onanca Respublika Rasmun noktarıgar. Onun ordu buca kuska kurakka. O bar sportivneye biyekka baratır ulağan tühürgeleri ütülle turarlar. Bunine 2 gün kapsayı absolutna ütülle buta. Namiye bakayı kalem kordu. 300 ağın kehigelen kıttığını ılla. Eder kıcaz kapsacıtta. Jaşot 1-1'ge valla. Bir kaybıttıra Respublika Tağon Asıl Absolutni Çempionatılar. Ondan Evgeniy Sipsev kaydana Sakhaherin istoriyete Ramazan Master Dehter. Üstü gülle Absolutni Çempionatılar. Tağon 6'ta, Tağon 7'te, Tağon Asıl Respublika Absolutni Çempionatılar. Evgeniy Sipsev trenere Bolağan tüylge Master Dehter tüylge albı keyinin Feder Diktöre, bu sene Feder Diktöre olağanlık. Hatta Kanada, bu Feder Diktöre bederi olattırı, Erçiyen Sıllıtay, hatta hana olattırı, Aras Respublika Uluslararası Kalbit olattırı, hatta Holla orar, gına Erçiyer Dinamo Общество'dan, Dinamo İcyalı Ministersiyeti, Oka, jara 2-1 aksanına Evgeniy Sipsev, tuğradardan Allah. Evgeniy Sipsev Respublika Tağon Asılı Absolutni Çempionatı Allah. Vanna Respublika üstü gülle Absolutni Çempiyonu valla. Can yürüyte ulağan, manı kören olarak canlar emeğe yürüyte ulağan bulukta. Billen turar Evgeniy Sipsev'ke
Антон Николай Колотко bu masterdikten jarıkın bırakpapın eşya çilli naha şöy kırıy naha kırıvay naha dinamişnay ana halgı jarıktan yakbıt anı esas muzustariga yürüngürük orakka tabılına bahara hağız turniri tıkbıt onunla olattır bağlar kendine mekran kıttıqtır eden ette anca Evgeni Sipsepullağına bilgin eti üyeran bitiren üleli hiccar köyünü bu hacarıktanım masavın arı elbeter gına yahamın elbeter gına jarıgı onluk vitahatım vanna muhtemelen masterdikten bırakpapın ise Respublika toğun toğusallar absolutin şampiyona bol bu keyden bağla açılığını halgıvından ona Evgeni Sipsep şampiyonata ikis mesle Nikolay Kolotko Anatoly Bayshev Nagranı tutarda Masterdikte Respublika Federasyonun prezidenti Bey Respublika Pravительствотын Solbeyarçı председателі Александр Константинович Акимов. Анал biriste tutarınılar, onunla bilin tur absolutin şampiyonga Anal Kuba. Bu Respublika absolutin şampiyonatı katılımlar Nikolay Dyakonov Yakut'tan, Petr Savin, Afnasий Savin Tampat'tan, Andrei Sidorov Tat'tan, Alexey Gogolev Nam'tan, Robert Dolin Yerungrit'tan, Igor Kutkovich Yakuskay'tan, Vasiliy Artemyev Ammat'tan, Nikolay Kapırin Yakuskay'tan, Vladimir Kharbin Tıkhaysto'dan Akademiyet'tan, Çorapçı'tan Alexander Demeshin, Vanna Tompalov'tan Albert Merin. Bu kurakta hige heppetin gurduk 6-12 kiladı yanaktarga metuspa tülge terilinne manna biyen 6-12 kiladı yanaktarga Respublika tahtara kalen kuras bujastılar Enigti Roman Romanov Nikolay Kostokynov bu yıl tüngülü tılıbı Beseygar Respublika Bastı Kubog'un qayına onun Oluskaq taqtık çempionatından turar onun Roman Romanov finalga kayan turar bu yıl Bastakı tüylgete küsterde hakinde bir yer Karataya bir yer dağına Nikolay Kostokynov kıttığını batağa beyte boksa spor mastera kandidat Respublika Çeyin ulahan tüylgelerge ve siteylahtı komiskavit boksör bolar Respublika Bastakı çempionatın 12 yıllaqa çorapçı tılıbı çempionatın 6-12 kilada yanaqtırga çempiyonu onta Roman Romanov bu yılga Respublika çempiyonu Respublika Kubagar 2 mesle bolan turar vanna Tawon sette Allah'ın yurbağı olan qanitun çempiyonu bu yılga Karataya birihin çempiyonu Küsterde hakim bir yeriti çorapçı tatta kurakta yiti olan kıttığını batağa bir nolga Roman Romanov tatıgar Roman Romanov tatta bayağı ola Nikolay Kostokynov bütün kurduk namola Belemneler Petr Kishkin Alexey Ushniskay bu yana 13 kıtınna Bunun tane analoglarından kalbittire Manna bu Ekkin olaksanından Kaynediste Roman Romanov Petr Kishkin Alexey Ushniskay 16 kilada yanaqtırga bıyılgı Kurakta liderdire Alexey Ushniskay Karataya biriger 100 mesle olan turar Küsterde hakim bıyılgı çempiyonu Petr Kishkin onunla Alexey Ushniskay'a qotturan 2 mesle olan turar Vanna Petr Kishkin bazı sezon tümünden Respublika 16 kilada yanaqtırga sami ürdüğü reytinaq mastarda haçıta Alexey Ushniskay bu yıl 5 Igor Respublika Kubogar 16 kilada yanaq Vyacheslav Sotnikov Petr Kishkin Vlad Zakharov kanitten 4 mesle olan turar onunla bir nolga Petr Kishkin tuatıgar Petr Kishkin beta usaldan Kapteni çata Yakuskada Petuşerişa studiyana Eme usaldan çata Ivan Belelivskay karalar Nikolay Matannana Respublikanskaya kategoriyalar sudiya Bu kurakta ege kıttığınılar Valeri Slepsov çorapçıttan olan qanitun sportivna oynuyorlar Prezidörleri 16 kilada yanaqtarga 2 kuru kandidan turan xalla 2 olaqsanından kayin edişte Petr Kishkin 14 kilada yanaqtarga Ivan Prisev Sergey Kuzmin Bıdırıngağıdalı bu Sergey Kuzmin bu yıl nar 14 kilada yanaqtarga 2 kurakta kıtınna Karataya bir Igor 100 mesle olbuta çempiyonlar bite Ondan küçlerde hakim bir Igor Useyaki betağa
Төрдүс месте болбута Иван Пайсеев Каратай Бригер чемпион. 6-16 кадаян ақтарға күштәді әкім легерете чурапчы татта күрақтейте кыттан кыттын ұлбатаға. Сергей Кузьмин бұлырын нар Иван Пайсееве қотыр әті. Хамы бүтәйі кеселері бәсейгер республика кубығар кейсен тұралар. Оны 2-1 ақсанынан Сергей Кузьмин кайын чемпион болан тұрар. Иван Пайсеев 2 месте болан тұрар. Бұл күрақтайыға күттініліға Сергей Белелювскай, Николай Архипов амма үз күрікканеттен тұран алла 1-0-ға Сергей Кузьмин туатыға. Николай Быганап чурапчеттен спортмастер 2 күрікканеттен тұрата, Максим Михайлов Динаматтан бұл Каратая Бреге Сергей Кузьмины көйбіт ол. Спортивна ойнуылар перейдердері үз күрікканеттен тұран қалла. Александр Кузнецов 6-16 келедейін ақтырға Байырға республика 1 лидері Каратая Брегер Иван Пайсеев қоқтырын 2 месте бол бұт ол. Күштәді әкім Бреген чемпионы үз күрікканеттен тұрата. Кені Александр Сипсеп қатас олы орванан Древені көріпқа қоқтырын үз күрікканеттен тұра бұта. Кирилл Иванов тен өліне бола. Бұл Нюрба өтілі олың қауын етігір. Олың қауын етерді қотығыл ұстыр чемпионыра 2 олақсанынан Сергей Кузьмин кайын ұрынна. 6-12 келеді янақтырға Төрдес күрікқа Дмитрий Кальсиев, Роман Романов. Дмитрий Кальсиев республика 15 жылда чемпионы. Онтон Роман Романов байылғы республика чемпионы. 2 спорт мастардыры Дмитрий Кальсиев бұлырын олған күрақтайы олақ күттің ұлбатаға. Байыл әме бұл бастықы күрақтайыты, қаңылас нөмігі үтчата. Алтон 2 келеді яннақтырға бұл Дмитрий Кальсиев бастығы күрікқа Николай Барашков 2 олақсанынан, 2 күрікқа Иван Капырыны Тирғайсытын академиятын 2 олақсанынан, 3 күрікқа Немыта. Невонна бұл 4 күрікқа Роман Романов, 1-0-ға Роман Романов. Роман Романов индік туран өтірдір сүддәқ туру өтірдір тардығачылардың сүддә атақылы стилі ақмастардығачы Дмитрий Кальсиев индік тұтан өтірдір. Дмитрий Кальсиев Андрей Винокуровтың дәйілін кәлін түсуәлдері тәбілі Андрей Винокуров бұйылғы сезонға күтті баппын дер. 2 олақсанынан кайын ұрына Роман Романов. Хэттон түйөккіледі янақтырға Төрдес күрікқа Валерий Савинов, Сергей Кузьмин, білімнерелер Иван Пайсеев, Андрей Винокуров. Милен тұры бұл 6-12, хэттон түйет, оны тегірақыны яғынақ мастарды хачылар тарда стилдері көренуларда қолы қатын. Бұл күрі яғынақтар түргенлері бәп болан. Бұл тұраныр тарда тегірақыны яғынғандық тұраныр да чолақ Сергей Кузьмин жәрі Валерий Савинов, коука, я улюемеште сейін бюджетама Валерий Савинов турыдардан алла. 1-0-ға Валерий Савиновтың. Валерий Савинов бұйылғы республика чемпионы тағуын алсыллақ. Үйе біле орағытчата, білейін Жекускадағы Пет институт студияна. Республика кубығар Сергей Белелювскай қоттырын 2 месте болан тұрар. Амбастан Валерий Савинов, Нюрба өтібі олың қауын етігар. Сергей Белелювскай, Иван Пайсеев кәнетін 3 месте болан тұрар. Ол еніне қандық толған түрге баста үсеге кейбіта оланны үсеге керен әлбақini соғып бұтта. Онында Сергей Кузьмин 6-10 чемпионнан тұрар. Сергей Кузьмин аңырдас мастарда хачыры болбата. Оққа жәрі! Оққа! Шот бей-бірге валла. Шот бей-бірге валла. Шот бей-бірге валла. Сергей Кузьмин атаған үтігір әме республика бастығын өбірі. Бұлырыңы республика чемпионы. Быйыл ана менен атаган ютын эме директорлар кобакка табылыннана олонкан ютөр этекбелге үтүлөр олонкан ютөр кыттым дир Нюрба ме кыттыр баглааты даганы ти ардак төһен күрәктәй кеңе рах ирге үтүлөр болан атан кыттын батага. Яра Андрей Винокуров на Иван Пайсеев. Иван бастыгыты Андрей Винокуров болан турар. Андрей Винокуров бұл сән тек келеді. Тырған бастығы күрәқтей 15 жыллақа әме бұл дворецкий тұлдан тұрар.
Анатолий Байшев абсолютно чемпион боларыгар. Онна Андрей Винокуров, Николай Готце, Юрий Эверестепте, утырта кейсидер бәвәлерін Патусуамис Петра, Олгынан баран Андрей Винокуров, Николай Готцен 2-0 ақсанан, Қотон Юрий Эверестеп 2-1 ақсанан қотыран. 15 жыллақа республика әттон төкеледі янақтарға абсолютно чемпионы атылған тұрар. Бұл 2 күрәқтәйі самай опытта республика 3 төгілі чемпионы алыпты. Онағы сәттон түйет ағуан 2 келеді янақтарға. 1-0-ға Иван Пайсеев төғатығыр болда. Иван Пайсеев чырықшыта петучилище студияна. Байыл бөтеректәк, бәті чырықшы дирің ұчата. 6-10 келеді янақтарға Байылға республика лидері. Андрей Винокуров пеннек тұтар дағаны, иннек тұран дайратардар, барытын бағылауы бір күштамастарда ачы, Анатолий Байшевен кітті Елен кәрін түсі әтчі 2-1 ақсағынан қастада құттыр әжі бұтта олақ қылметші, шоат бейберге валла. Андрей Винокуров бәйтен нам, олғынаман байыл қаңыласқа өктем училищеті екілін 2-1 ақсағынан көйіне орынна Андрей Винокуров. Андрей Винокуров, онна Сергей Белелюбский. Андрей Винокуров, онна Сергей Белелюбский. Сергей Белелюбский, Горналтайский. Андрей Винокуров, Россия фестивале Барадяннар көйен тұрар. Андрей Винокуров, Алла. Биддаллана дегенен Сергей Белелюбский кайда дана Симбир Андрей Винокуров уже чемпионатынлар. То дегенен Сергей Белелюбский Сергей Кузьминга хоттаран турар. Сергей Кузьмин уже 3 место болан турар. Небереген окка bu дело престижа девикалы 2-1 ақсанынан көйенен Сергей Белелюбский bu яңа Андрей Винокуров чемпионатынлар. Сергей Белелюбский Сергей Кузьмин 6-12 келеді янақтарға чемпион Роман Романов 2 место Дмитрий Кальцеев, 3 место Петр Кышкин. Манан бейге бері түміктенер, беріні үтті жаз кіревен.